سلام تقطعتلتنا الشانل كما يكنيكم كما يتخونوا السنة كتكونوا نايوتر من يوتيو أمبار لومي حدا زيا قدا سارستينا غنرين السودما نعنا نتألمتي بفلوي كتسألونان كقدسنان زخل عرستيون السودما كالا عرستا يكونن homosexuality ويدما زي قبر سدوماونت بحاليو زي قبر سدوماونت كم أتحساسبا كما كايدا نزم عرباو عالم كساب كندي تقوصاصيرو خمزلو انت عينت حيلن صلوان كمزلو اب كل صلاتنا هيوت نعبيتي كي حلفو ايبن اب قلعو اتيوم زغبرو زلو تتغاغامي امصينا لكم هذا نابزي زدما حدا كابتي نمبزحت ولادي ايرترا ولادي وي كم زخمان افريكا ولادي شغررا زفترولي ابز تراي غنا يكونن زكونتات زي افريكا اون بخمي يدفعلو استفلاليو مرحت هيمانوتات دما كمون أقدس سبات بزعب عزار سنتاي قبرلو بفلو يابزد ما نريو حانت بيت كريستيان ناي جرمن ويكاتي كاثوليكاوي بيت كريستيان محضرا ناي جرمن زخطلو زلو من قدي مستا عباي كاثوليكاوي بيت كريستيان انتاي مقرج عوالو عند دما بيروبا قبرو غليوم ازي ناي كاثوليكاوي بيت كريستيان اكايدا ابتنا افريكا كما يخيدالو هذا ابنت زتري وزلهم كارديناليو بيتر تاركسن زبهال BBC زقبرو انترفيو نشتك فالناتو كن سمعنا هذا يستبقس ستورينا عن الرجالنا جن this is a little bit strong زخونو قامكو هنسمينا زد ما كل سب بتخك الكردون كستو على لونز لو كوين يسمعنا مغنياتو وحيد كيمته من قد وحيد سرق كم زبهال بحال هنرينا فيديو مالتي بليز لايك قبر سبورت قبر عقل غيركم سمعوا تلطيفكمنا فردنا بتصرفنا يتزللوا زي نما نمدخام وين قال ملايكم كنز قبر زلو كنمهاروا له سلازلناي so let's go now بزي نجمر زتري وز لهم مع جرمانيو so حدا عينت صوتا ويكا دك كلتا دك نشوي كلتا دك تبعتيو قال كدان ويكا بيت خرسياناتيوم بليسينج قال كدان يكونن بليسينج ويكا كمزي نتكيدانهم يبارخولهم حدا عينت سكس سازي تي كاهن دما this gay catholic priest الكاهن بعلو قبر سدوميو يبلنا له عن بعلو كزار كلهم سمعينا نشتي Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Menschen, die schon eine Minderheit sind, bekommen noch einmal durch das Nein aus Rom, durch die ablehnende Haltung der Kirche eins ausgewischt, also fühlen sich gebrandmarkt und da empfinde ich schon eine starke Verbundenheit. So انتهي بالزلو بسنكتي محدرانا كاثوليكاويت بيت غرسيانا فاتيكان زلو مرقتي بوتا زي رخبو قبر سدماويان متأمتي ويزبات عبزا بيت غرسيان زيا معقوبي رغبو مسانا خوينهم دما قبوهم يرغبونا بلايد زارب زلو. Was können wir tun? Wir haben uns mit 16 Seelsorgerinnen und Seelsorgern. Was können wir tun, um diesen Menschen, die sich durch diese Äußerung verletzt fühlen, gebrandmarkt, öffentlich als Sünder hingestellt, ihnen eine versöhnliche Geste zu zeigen, mit ihnen zusammen das, was ihnen als wichtig und wertvoll erscheint, die eigene Partnerin, den eigenen Partner, den sie eher als Segen empfinden, wie können wir mit denen zusammen ihre Liebe feiern. So كم تري وزلهم برقت نتي حقتاتنا بيت غرسيان حقتاتنا يملاقون حق عيش نخلو تحيسهم نتي محدرة إيفون نتي تزازاتنا يتا كاثوليكاوي بيت غرسيان كنا ناوي حقتاتنا تا تحيسهم زقبرو وزلو من قديو ازوق عزو زدما نابي قلتو كخيد خل وينتاي كقبر خل وينتاي كخون خل أنا زي صبيه زنبركم مرقتي كمي كوني صبا كمز كون كله مالتيو بيت غرسيان وي حق أملاخ سنتصور الكون زقبا كمز دالا خاطر شرفو كونا يقباني حق أملاخن حق سب كم دليل كخطاوي يدخل تخونا بيت فردي حق أملاخ نتصور الكون زقبا كتكتولو دما يقباكا نزي كمز عينت كمي عينت قبر ملس متصبخانا مسلكم ازيا قبر ملس ازيا The Catholic Church, the church leaders of the Catholic Church in Germany, mate, if I grab one of those bishops, I'll shred them to pieces.
for being proud and displaying their rainbow flag on their churches. Shame on such leaders. And I'm not talking about the Catholic Church. Please, I don't want anyone to take what I'm saying out of context. I love the Catholic Church. The Church is holy when the Church adheres to the teachings of the Messiah and his disciples. So እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ጳጳስ እዚ ብጣዕሚ ተሪር መርገፂ ኣብ ኣገደ ስነ ጥበታት ኣብዚ ዘበን እዚ ብርቱዓት ነቲ ተኸታሊ ናይ ክርስትና ድዩ ንደቂ ሰባት ብዓብዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝመፅዎም ብድሆታት ተቢዑ ኣብ ቅድሚት ወፂኡ ተሪር መርገፂ ከምቲ ኣምላኽ ሲ ምናልባት ንሽተይ ኣነ ብዙሕ ናይ ቅዱስ መፅሓፍ ጠቃሲ ኮንኩን ግን ኣብ ገለሲ ክርስቶስ ምስ ተዛረቦም እቶም ህዝቢ ክገድፍዎ ጀሚሮም ገዲፎሞ ክኸዱ ጀሚሮም ዘረባናቱ ስለዘይተዋሕጠሎም እቶም ዝኽተልዎ ዘብልዖም ዘስትዮም ዝነበሩ ህዝቢ ገዲፎሞ ክኸዱ ደልዮም እንታይ ኢልዎም ነቶም ሃዋርያቱ ንስኹም ክትከዱ ደልዩ ዲኹም if you want to go ኢልዎም እንታይ ማለት እዩ ክርስቶስ ብዝሕሰብ ሰዓባ ኣይኮነን ዘገድሶ ነይሩ እንታይ ደኣ ነቲ ትክክለኛ ኣምላኽ ዝስዕቡ ካብ ልቦምን ብምስትውዓልን ዝነብሩ እምበር ብዙሓት ሰዓት ፎሎወርስ ደልዩ ነበረን ክርስቶስ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚኻ ነቶም መራሕቲ ናይ ሃይማኖት ጳጳሳት ናይ ጀርመን ነዚ ግብረ ሰዶማውነት ናብቲ ቤተክርስትያን ንምእታው ነቲ ቤተክርስትያን ንምርካስ ሕጊ ኣምላኽን ሕጊ ቤተክርስትያንን ክጥሕሱ ዝፍትኑ ዘለው ኣነ እንተዝረኽቦም ነይረ ምስኣቶም ምተባኣስኩ ነይረ ብርግፅ ወይ ምተሃራረምኩ ነይረ ይብላል እዚ ድማ ፅልኣት ኣብ ልዕሊ ቤተክርስትያን ካቶሊክ ስለ ዘለኒ ኮንኩን ብዝተኻለ መጠን ብጌጋይ ትረድኡን ይብላሉ ኣነ ነታ ቤተክርስትያን ክብርለኒ ፍቕርለኒ ሕጊ ኣምላኽ ሕጊ ክርስቶስ ሕጊ ኣምላኽ ኣኽቢራ እንድሕር ኸይዳ ክብርለኒ ይብላሉ That's a very powerful statement ኣነ ካቶሊክ ምናልባት ነታ ካቶሊክ ሃይማኖተይ ከም ስለተዛረብካ ክንወስደልካ ኢና ዝብል ኣካል እንተሎ ንዑ ዝምልከት እዩ ኣነ ግን ቀደም ካቶሊክ ሕጂውን ካቶሊክ ኮይኑ ክቕፅል እየ ዝኾነ ናይ ሃይማኖት ምቕያር መደብ የብለይን እዚ ዝርዮ ዘለኹ ኩነታት ግን ብትርየ ዝቃወማ ነው ልክዕ ከምዚ ጳጳስ ክዛረበ ፀንሐ ነዚ ንሪኦ ዘለና ሕጊ ኣምላኽ ክኸውን ይግባእ ሰብ እታ እዚ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ፀገም ኮይኑ ዘሎ ሓደ ነቲ ሕጊ ኣምላኽ ኣትሪሩ ዝቃወም መትከል ስለዘይብላ ጥራይ እዩ ቤተክርስትያን ሲ ንዘበናት ጠጠው ኢላ ዝኸደት ነቲ ዝነበረ ጌጋታት ጠጠው ትብል ዝለ ዝነበረት እያ ኣብዚ ሓለፈ 50 ዓመት 60 ዓመት ኣነ ካብ ዝርዮ ግን ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ካብ ዘንብቦ ዘለኹ ኣዝዩ ተሪር መርገፂ ዘይብሉ ቤተክርስትያን ንዝኾነ ዝመፀ ሓሳብ ዝቕበልን ተፃዊሩ ዝኸይድን ሓንሳብ ንክርስቶስ ናይ ሕማቕ ብዕልግናን ግብረ ሰዶማውነትን ቪድዮ ይገብሮ እታ ካቶሊክ ቤተክርስትያን ተሪር መርገፂ ክትወስድ ይግባእ ኣይትወስድን እያ ግን ትዛረብ እያ ግን no you have to stand strong ኣብ ገለ ፖይንት ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ናይ ሃይማኖት ምስልምና ናበርትዕ ዝኸደሉ ዘሎ ስለምንታይ እዩ ነቲ ናቱ ንእሽተይ ነገር ክትንከፍ ከሎ ልክዕ ከምዚ ቆፍኡ ዝተንከፈ ንህቢ ኢሉ ዝትንስእ ህዝቢ ስለ ዘለዎ እዩ that's why ድማ እዚ ኩሉ ሆሊውድ መደበር ናይ ሸይጣውንቲ ንምስልምና ክትንክፍ ከሎ ብጣዕሚ ይድፈርህ ስለምንታይ ሓፊሎም ክመፁ ዝኽእሉ ስጉምቲ ዝወዙ ህዝቢ ስለ ዝኾኑ ንክርስትና ግን ድሌቶም ንክርስቶስ ምስ ሃዋርያቱ ግብረ ሰዶም ገይሮም ቪድዮ ገይሮምላ ኣብ ኔትፍሊክስ ኣሎ ተርዲኹም ኣለዎም ዘይገበርዎ ፀይቂ የለን ኢንፋክት ፅንሑ መፅንሒልና ክንሪኦ ኢና ንስማዕ እየን እዚኣ The church is holy. But the moment the church veers off, even if it's me, then shame on me too. You call yourself bishops? كملسينا ملختنا تملالسكم متى سلمتاي كم كزارب مريضه انتاي تزارب زلو بزح رسات لني اغلى غيركم سمعوا عند موضوع تدما ناب افريكا همتينا سو هذا كابتن ناب افريكا زسكفن زلو كنتات ناي نايزي هذا ابي كاردينال زي كاردينال استزاربون اسمع يدحريو ناب تريسلي كان باباسات زبل وخ ملسينا نايزي كاردينال سمعنا ناب كله كومباين كغبري ناي افريكا ناي جرمن بيتخرسيان انتايو تتغبرو زلو نزي كاتوليك بيتخرسيان كغدو زخولول ويدما اغلالا بتيخوم كله يزخولول كنتاتون كله كم زخلي يزرب زلو so let's listen نايزيوم كاردينال زاربو زلو and then we will try to connect it. To criminalize anybody, you need to be able to identify the crime. Okay, so my position has always been LGBT cases are not to be criminalized because traditionally the Ghanaian culture has known of people with some such tendencies. And I say this because
እንታይ ይብሉ ሎ መሲልኩም I think تا ናይ ኣኽብሮት ቃል እውን ተኣብየኒ ኣነ ብዙሕ ንሰብ ከም ሓደ ሰብ ስለ ጠቕሶ ምናልባት እንተኺለ ክጥቀመላ ክፍትን እየ but somehow at the end of the day ሰብ እዩ ከም ሰብ ክብሪ ይግባእን እንዲሁ ፅቡቕ እንዲሁ ግን ንሰብ ከም ሰብ ሪፈር ክገብሮ እየ ዝደላነ ንክርስቶስ ከም ክርስቶስ እናኽበርና ይኮና ንፅውዖ ከም ክርስቶስ ኢና ንፅውዖና so ሰብካ ካብ ክርስቶስ ካብ ኣምላኽ ክዓቢ ይክእልኒ ንኣምላኽ ከም ሓደ ቁፅሪ ጌርና ክንጠቕሶ ከለና ካልኦት ሰባት እውን ከምኡ ክጥቀሰሎም ዝብል ኣረዳዳ ኣለና ኣነ ነቲ ባህልና ክነፅገለ ኢለ ይኮንኩን ግን ክዛረብ ከለኹ ሰብ ማዕረ ኮይኑ ክጥቀስ እየ ደስ ዝብለኒ ኣብዚያ ዘረባ እዚኣ እንታይ ይብላ ኣሎ መሲልኩም ነቲ ግብረ ሰዶማውነት ከም ገበን ክንቆፅሮ የብልናን ምክንያቱ ኣብ ባህሊ ናይ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ ጋና ከምዚ ወዲ ከሎ ናይ ጓል ዓይነት ባህሪ ጓልጓሎ ዘለዎ ወይ ካብ ጓል ካላ ድማ ወዶ ባህርስ ኣለና እዩ ይብል ኣሎ ወዲ ከም ጓልጓሎ ስለ ዝኾነ ወይ ጓል ወዶ ስለ ዝኾነ ገበን እዩ ዝበለ ሰብ እውን እኮ የለን ወዲ ኮይኑ እቲ ኣምላኽ ዝፈጠረሉ ኣገባብ ናይ ፆታዊ ርክብ ገዲፉ ኣብ ካልእ ክኸይድ ከሎ ይትፀገም ዝኸውን ዘሎ again እቲ ዘራርባ ረእይዎ እዚ ከዓ እዚኣቶም ዓበይቲ ካርዲናላት እዮም እዚኣቶም ዲፈንድ እንተዘይገይሮም መን ኣፍሪካ ከመይ ጌርካ ኢኻ ዲፈንድ ክትከውን listen ኣብ ቢቢሲ መፅኡ ይዛረብ ዘሎ ድማ it's really shame ናይ ብሓቂ ዘሕፍር እዩ እዚ There is an expression in the local Akan language that of mine of men who act like women and women who act like men. There is an expression for it. It means that this phenomenon was known in the culture, in the community and all of that. كلها تزربا تتماطيما again ካልኦት ፖለቲከኛታት ናይ ግብረ ሰዶማውነት ዝጥቀምሉ ዘሎ ያ በአፍሪካ እቲ ባህር ናይ ግብረ ሰዶም ስነሪ ካብ ጥንቲ ስለዝነበረ ብሕግ ክልከል የብሉን እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣፍሪካ ክንደይ ጥሜትን ክንደይ ሽግርን ክንደይ ፀገማትን ኣለና and these people are talking about ግብረ ሰዶም ማለት እዩ ካብ ዝኹሉ ፀገም ናይ ኣፍሪካ ሲ ናይ ግብረ ሰዶም ሕቶሲ ትዝላዓለ ሕቶ ክኸውን ተደልዩ ንኹሉ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ፀገም ሰጊርካ ንግብረ ሰዶም ሕማቕ ተጌርካ ድማ ዓበ ገበን ከም ዝፈፀምካ ኣሜሪካ ኣብ በዓል ኡጋንዳ እንታይ ዓይነት ግብረ መቕፃዕቲ ተውርዳላ ብሰንኪ እዚ ናይ ግብረ ሰዶም ፅንሂልና ክንሪኦ ኢና so let's listen a little bit but nobody went on to make any policy out of that. In Uganda, the official leadership of the Catholic Church has stayed silent, has not condemned what the Ugandan parliament has approved of. Because I think we need a lot of education to get people to separate, make a distinction between what... So, oh my goodness. እንታይ ዝብሎ ዘሎ ትሕቶ እቲ ቢቢሲ ማለት እዩ ኣብ ኡጋንዳ ምናልባት ክምለሳይና እናረኣናዮ እንታይ ተጋጢሙ ነይሩ ኣብ ኡጋንዳ I think we need to really understand what is happening in here ፅንኢልና ክንመፀኢና I'm really shocked ኣብዚ ኩነታት ዝሪኦ ዘለኹ እዚ ድማ ብፍላይ እቲ ህዝቢ ክነቅሓሉ ዘለዎ ጉዳይ ኮይኑ ይስማዕ ህዝቢ ዩጋንዳ ባይቶ ናይ ዩጋንዳ ኢና ንብል ዘለና ሶሪ ባይቶ ክኾነኒ ኢለ just give me a second ናራ ክመክትከዱ ባይቶ ናይ ዩጋንዳ ተኣኪቡ ነቲ ህዝቢ ዝውክል ባይቶ ማለት እዩ ተኣኪቡ ተረዳድዩ ተማጊቱ ተቃጣቂቱ ንሕና ኣብ ሃገርና ግብረ ሰዶም ኣየድልየናን እዩ ኢሎም ግብረ ሰዶም ኣየድልየናን እዩ ስለዚ ግብረ ሰዶም ካብ ዓድና ክልክል ኣለዎ ኢሎም okay this is no problem ሓንቲ ሃገር ኣብ ዓዳ ብሕጋዊ መንገዲ ክትገብር ትኽእል እያ ኬንያ እዩ ኬንያ እውን ናብኡ ገፁ ክትከይድ ስለ ትኽእል ዝበሃል ዘሎ this is እዚ እቲ ናይ ዩጋንዳ ዝነበረ ስለዚ ብርቱዕ መቕፃዕቲ ግብረ ሰዶም ኮይኑ ዝተረኽባ ኣብዚ ሃገር እዚ ንሕና ግብረ ሰዶም ኣይነቕበልን ኢና ግብረ ሰዶም ድማ ንዓና ዘካይደና ኩነታት ክኸውን ኣይንደልዮና ብምባል አንጻር ግብረ ሰዶም ባይቶ ኢና ንብል ዘለና ዲሞክራሲ ንዲሞክራሲ እዮም ጠጠው ዝብሉ ነይሮም እዚኦም ስለዚ እታ ዲሞክራሲ ንዓታቶም ክትጥዕም ከላ ጥራይ እምበር ዲሞክራሲ ዝበሃል ከም ዘይቅበሉ ምዕራባውያን ሃገራት ሕጂ እውን ክሊር እናኾነኩም ንኽመፅእ ኢለ ዝብለኩም ዘለኹ ኣብ ባይቶ ዲስካስ ገይሩ እቲ ባይቶ ናይ ዩጋንዳ ከምኡውን ቤት ፍርዲ እዚ ጉዳይ እዚ ግብረ ሰዶም ንዓና ስለ ዘይቅበለና ንዝሕግዝ ዝጥሕዝ ድማ መቕፃዕቲ ክወርዶ ኢሎም ነዚ ዝበሉ እዩ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ትምህርቲ የድልዮ ኣሎ እቲ ህዝቢ ምንታይ ንግብረ ሰዶም ንክቕበል እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ጳጳስ ተርዲኹምና ኣሎ ስለዚ ኣፍሪካውያን እዚ ናይ ግብረ ሰዶም ነገር ስለዘይ ተረድኦም ክመሃሩ ኣለዎም ዘስምዕ ዘረባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ምክንያቱ ህዝቢ ዩጋንዳ ባይቶ ናትዩ ኣይደልን እየ ዝበለ ስለዚ እቲ ባይቶ ድዩ ትምህርቲ ክወሃቦ ዘሎ why is that ስለምንታይ እዩ በዓል ቢቢሲ ከምዚ ዓይነት ቋንቋ ካቶሊካት ቤተክርስትያን ናይ ዩጋንዳ ድምፂ ኣየስማዕትን of course ኣየስማዕትን maybe ሓቆም ምክንያቱ ትክክለኛ ቤተክርስትያን ድማ ንግብረ ሰዶም ክትቃወም እዩ ዝግባእ
زياتهم جن نجبر سدوم ده يتقبلكم ويكا حق نعو زدقف زي تجبره ويكا نعو زقام حق سلام تاجي تهجر جبر سدوم كو بعين حقك تري بعيني سبعونات كتري خلها كل سب جبر سدوم تخينوا دك سبات كفاري يكونون do they even understand even كل سب كاثوليكاي كهان تخينوا كو سب كفاري يكونون ስለዚህ ካህናትን ጳጳሳትን መነኮሳትን የድሊና ግን كل سب منكوس كونه አይከልኒ ተቆይኑ ሕብረተሰብ ክቀጽል አይከልኒ I don't understand كما يجرك biology استفلي زربايت زرب زلو انا يገርመኒ yes منكوسات የድሊና ጳጳሳት የድሊና ደናግል የድሊያና ገለመለ የድሊና ግን بمጠን ተቆይኒ እምበር كل سب ግብረ ሰዶም ተቆይና ኣብነት ወላት كل ይኮነን እንታይም ዝብልቶም ግብረ ሰዶም አዶፕት ክንገብሩ መንዝ ወለደልኩም ይኹም አዶፕት ክትገብሩ ግን ግብረ ሰዶም ዘይኮኑን ተወሊዶም ጥራይ ሃኮ አዶፕት ክትገብር ተኽእል እምበር ወይ ድማ ማህፀን ክንካረይና ዶ ገለዶ እንታይ ገደሸካ አክንድዛ አጆጆው ተአቱ ካብ አምላኽ ዝሃበካ መንገዲ ተኸቲልካ ወለዱን ተፋራዩ ነዚ መሬት ምልዎ ኢሉ አፍሪካውያን ድማ ክዋለዱ ክኽእሉሎም ክበጽሑ ክኽእሉሎም እዚ ግብረ ሰዶም ዝእትዎ ዘሎ ድማ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ነገረኩም አጀንዳ ነቲ ናይ ህዝቢ ምብዛሕ ንምቁፅጻር ዝጥቀምሉ ዘለው እዩ እምበር ወዲ ምስ ወዲ ዝጥቀስ እንታይ ዝምልከቶም ኣለወሱ ምስመን ትድቅስ ምስመን ርክብ ትገብር ንዓኻ ይዝምልከት ቤተክርስትያን ኣብኡ ዝእትዋ ጉዳይ እውን ክህሉ ይግባእኒ ነይሩ እንተኾነ ከምቲ ሕጊ ኣምላኽ ግብረ ሰዶም ክልኩል ስለ ዝኾነ ብንጹር ተዛሪብሉ ኣሎ ንዑ ከተግብሩ ነይሮም ንዘበናት ድማ ዝኽተልዎ ዝነበሩ ሕጊ እዩ ሎሚ ተበፂሑ ናይ ስልጣነ ስለ ዝመፀ እዩ ሎሚ ሓድሽ ፍልጠት ስለ ዝመፀ ድዩ እዚ ክቕየር ተደልዩ ኤውሮጳውያን ስለ ዝተበከለ ሓንጎሎም ኣሜሪካን ስለ ዝተበከለ ሓንጎሎም ነቲ ቤተክርስትያን እውን ይብክልዎ ኣለው እዚ ግን ኣብ ኣፍሪካ ከይመፅእ ኩሉ ሰብ ክትንቃቅ ክኽእላለዎ listen a little bit now crime and what is not crime what's a personal habit and not a personal habit so something that I mean that traditional may be referred to as a taboo and all of that. Well, it takes time. It takes time. According to the Ghanaian Catholic Bishops' Conference, it is despicable lifestyles, practices, and behaviours. Is it time? And you are one of the senior voices of Catholicism in Africa. Is it time to move away from that kind of language? It is time. What I'm saying, it's time to begin education to help people understand what this phenomenon is. If culturally we had expressions and terms for this type of, it just means that it's not completely alien to the Ghanaian society. Not being. እንታይ ልዩ ክመጉዝ ፍትን ዘሎ this is very very sad ነቲ ተሪር መርገፂ አንጻር ግብረ ሰዶማውነት ዘሎ ኣብቲ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ናይ ጋና እዚ ክቕየር ክኽእላለዎ ህዝቢ ክነቅሕ ክኽእላለዎ እቲ ግብረ ሰዶማውነት ሓድሽ ባህሪ ወይ ፍሉይ ባህሪ ኣይኮነን ዝነበረ ኣብቲ ህዝቢ ስለ ዝነበረ ዝኾነስ ክቕፅል ኣለዎ ከምዚኣ ገይሮም ብንእሽተይና ጀመሩ እዮም ድማ ነቲ ቫይረስ ዝእትውሉ but this is not the case ምናልባት ኣይነበረን ንጋና ይፈልጦኒ ወይ ገለመለ ኣይፈልጦኒ ሓደ ክልተ ነይሮም ኢልካ ነዚ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ናበይ ገፁ ኸይዱ ኣብ ኤውሮጳ ደይትርእይዎ እንታይ ኮይኑሎ እቲ ሕብረተሰብ እቲ ዶብ እውን የብሉን እቲ ግብረ ሰዶም ተባሂሉ ዝጀመረ ዶብ የብሉ ሎሚ ወዱ ኮይኖም ፆትኦም ክቕይሩ ዝደልዩ ኣጓልት ነይረን ጥበን ቆሪፀና ወዳት ክኾና ዝፍትና እሞኻ ብዝተፈላለየ ብሳይንስ እውን ምሉእ ብምሉእ ብዘይተረጋገፀ ኦፕሬሽንን መዓት ኣሽሓትን ከፊሎም ንድሕሪት ክምለስ ኢና እንትበሉ ድማ ኣይከኣሉ ኢሎሞም ክንደይ መንእሰያት ሓደጋ ወዲቖም ኣሎ ኣብዚ ከምፂኦ ይከለ ዩቱብ ስለ ደየፍቅድ ኣብ ትዊተር ግን ብዙሕ ግዜ ዝወርድከም ስለዚ ነዚ ዓይነት ባህሪ ኣብ ኤውሮጳ ሕማቕን ኣብ ካልእ ንባዕሎም ህዝቦም ፋሕፋሓትይዎም ዘሎ ነዚ ሕማም እዚ ናብ ኣፍሪካ ክእትዎ ይደልዩ ኣለው እታ ካቶሊካት ቤተክርስትያን ድማ ብፍሉይ ልክዕ ከምዚ ዓይነት መርገፅን መልስን ክህልዋ ይግባእ ባህላ ያኔ ኣነ ከም ጆርጆ ማለት እዩ እንተደይ ገይሮሞ to me there is no reason ኣብቲ ቤተክርስትያን ንምምልላስ ዕፅር ኣቢላ ክዛረብ ድሕሪ ከምዚ ዓይነት ተሪ መርገፅ the church leaders of the Catholic Church in Germany, mate, if I grab one of those bishops, I'll shred them to pieces. For being proud and displaying their rainbow flag on their churches. Shame on such leaders. كم زعينت furious حريقة تقطع ملسك وهذا زقب أرستيو كم بحدش كم discussion كي لعل I'm really proud of نايز باباس زي بحكي كم زعينت ني حدا أكيد تأسيس بالكايوسي أكيد أتريد كذا ما كتكلم خلوا لك تكلم لك أبز حلف وان أول سعيد صبغ زخنا فيديو كبير ترى بس قد دايزي بشالة مالخي أتو بزحد فيديوهاتهم سيدكم الله لهم حنساب أكلنا أنا أول تقدينهم حنساب قلم عليكم فيلم أمثيلهم زم وزلوا بزحق زي فيديو سيدكم الله لهم ريال لهم أبز شيركو قبل يدلني
ባት ነፍሱ ከፍ ከፋል ናይ ሕብረተሰብና ክናቅሓሉ ክኽእል ኣለዎ በናይ መንገዲ ክእትዎ ይፍትኑ ኣለዉ there's a lot of money ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ዝኸውን ዘሎ ኣብ ግብረ ሰዶም I don't know ካበይ ዝመፅእ ገንዘብ ዋይ ንኸምኡ ይድለ ኣሎ of course ምስቲ ኣጀንዳ ናይ ዲፖፑሌት ወይ ከዓ ነቲ ህዝቢ ንምጉዳል ዝጥቀምሉ ዘሎ መንገዲ ምስ ዝኸይድ እንድዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ እዚ ናይ ግብረ ሰዶም ግን ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ጽቡቕ ይሰርሕ ኣሎ ህዝቦም ከም ዘይዋለድ ኮይኑ ኣብዚ ዋን እዚ እቲ መንእሰይ ዘሎ ብፍላይ ኣብ በዓል ኣሜሪካ ክሳብ ኣብቲ ኣዝዩ ንእሽተይ ዘሎ ወለዶ ክሳብ 20% ግብረ ሰዶም ኮይኑ ዘሎ እዩ ዝበሃል 20% ሲ ገሊኦም ፆታ ዝቕይሩ ገሊኦም ለዝቢያን ገሊኦም ገለ መለ ብዝገለ ናይ ፆታ ርክብ ዘለዎም እዮም ኣብ ካልእ ግዜ ቪድዮ ምፅአልኩም ነይረ ሕጂ ቀሪበ ኣለኹም ስታቲስቲክስ ግን ብሓፈሻ እቲ ናበርትዕ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ፀለምቲ ኣብ ኣሜሪካ እውን መዓት እዩ ዘሎ ከምዚ እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ብፍላይ ኣነ ከምዚ ንኽምካሕ ኢለ ወይ ገለ ይኮንኩን ህዝቢ ኤርትራ ፅሩይ ሕብረተሰብ እዩ ነይሩ ኣብ ከምዚታት ኣብዚ ዋን እዚ ኣብ ኤርትራ ንኣብነት ኣብ ለንቀነ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሪኢኹም እንተኮይንኩም ካብ ኤርትራ I think ካበይ ዝመፁ እዮም ብዙሓት ዓረብ ይዘውሩ ኣለዉ እሞ ቪድዮታት የውፅኡ ኣለዉ ኢንተርነት ዘይብሉ ዓዲ እናበሉ ምናልባት ተርኪብ ኣብ ድሕሪት ከምፃልኩም ክፍትነ ኣብዚ ዓዲ እዚ ኢንተርነት የብሉን እናበሉ እዮም ትዛረቡ ዘለዉ እቲ ፅቡቕ ነገር ከንታይ ኢሎም ደቅና ኣብ ዝምፂና ክንዕብዮም ኢና ኢሎም ዋይ ኢንተርነት ስለ ዘይብሉ ስለምንታይ ስለዘይተበከለት ሕብረተሰብ ይሲ ኢንተርነት እዩ ብከላት ሰም ኤክስተንት ጽቡቕ እዩ ንስራሕ የድልዩ ቴክኖሎጂ የድልዩ ገለ መለ ኢንተርነት ዘይብሉ ዓዲ ገለ ትብል ኢንተርነት ዘይምህላው በቲ ሓደ ግን ሕብረተሰብና ፅሩይ እዩ ዘሎ ርስሓት ኣይንእትወሉ ኢና ንብል ዘለና ርስሓት ኣብዚ ደገ ብኢንተርነት ዝመሓላለፍ ዘሎ ክንደይ ርስሓት ኣሎ ኦኬ ሕብረተሰብና እዚ ክንደይ ፐርሰንት ኢኻ ብኢንተርነት ረቢሕካ ቢዝነስ ጌርካ ተዓቢ ዘለኻ ዝበዝሐ ሰብ ኣብ ኢንተርነት ይኸስር እዩ ዘሎ ይኸስብ ኣይኮነን ዘሎ ኢንተርነት የድልዩ ጽቡቕ እዩ ግን ንክንደይ ውፅኢታዊ ስራሕ እንጥቀመሉ ኣለና ሕንፍሽፍሽ ኣብዚ ደገ ዘሎ ኢማጂን ክንደይ ዓይነት ሕንፍሽፍሽ ኣለዉ ክንደይ ዓይነት ፀይቅን ብዕልግናን ሕማቕ ነገራትን ኣሎ እዚ ነገራት እዚ ተሰኪምካ ብኢንተርነት ናብ ኣፍሪቃ ትትወ ኢኻ ኣብ ኣፍሪቃ እዩ ኤርትራ ግን እቲ ኢንተርነት ኣይመፅኦምን ኣሎ ኢንተርነት ክመፅእ ክንፅዕር ኣለና ግን ብትክክለኛ መንገዲ ምክንያቱ ደንጉና ምዕባለ ምብፃሕና ፀጋይ ክኾነና ዝግባእ ስለምንታይ እቲ ሕማቕ ናይቲ ቴክኖሎጂ እውን ንሪኦ ስለ ዘለና ደቅኻ እንታይ ኢሉ እቲ ዓረብ ፅን ኢላ ከምፃልኩም እየ ክንደይ ደስ ይብሉኻ እቶም ህዝቢ ኣብ ሬስቶራንት ይዕልል ከምዚ ናትና ኣብ ስማርትፎን ኮፍ ኢሉ ኣብኡ ብቪድዮታት ኣይኮነን ኮፍ ኢሉ ይዕልል ይዛረብ ይስሕቕ ይብል ፅን ኢላ ከምፃልኩም እየ ግን ሕጂ ኣብዚያ ኔክስት እቲ ናይ ጀርመን ጉዳይ እንታይ እዩ ትዘዛርበካ ዘሎ ከይትብሉ እስከ ነስማዕዮ what's happening ኣብ ጀርመኒ And dissent among Catholic bishops in Germany, even as they say they won't break away from the church. More than 60 German bishops met with Pope Francis last week. It was an apparent opportunity to come to the table. So, እቲ ኩነታት I think ውሽጥ ኣትያስ የክብለኩም ኣይክን ኣብ ዩቱብ ተኸይድኩም there's so many videos about this topic. ከምዚ ምስጢራዊ ቶፒክ ኣይኮነን ነዊሕ እዋን ኣብ ደገ ዝወፀ ጉዳይ እዚ እቲ ናይ ጀርመን ጳጳሳት ገለ ክፋል ናይቶም ጳጳሳት ካብታ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ክእለዩ ይደልዩ ኣለዉ ወይ ድማ ጠለባት ንሶም ዘቕርቦ ዘለዉ ወይ ከዓ ነቲ ዶክትሪን ትምህርትን አንቀጻት ናይ ሃይማኖትን ናይ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ሙሉ ብሙሉእ ክኽተልዎ ይደልዩ እዮም ሓደ ካብኡ ድማ እዚ ናይ ግብረ ሰዶም ጉዳይ እዩ ኦኬ And hash things out as the church in Germany continues its synodal way. The bishops say that they will continue to push for reforms like the blessing of same-sex unions, but they will not separate from Rome. So is the abzahalfa wan zbalwo yu እቲ ሪፎርም ዝብሎ ዘሎ ወይ ለውጥ ዝብሎ ዘሎ እንታይ እዩ ናይ ግብረ ሰዶማውያን ቃል ኪዳን ንኽኣስሩ ክባረኹለዎ ትብል ቃል ኢልኩም ኣይትረኣይዋ ፅንዕ ኢሎም ድማ ቃል ኪዳን ክንገብረሎም ኢና ክትከውን እያ ጀስት ስቴፕ ባይ ስቴፕ ናብ ምዃኑ ክርዳኩም ክኽእል ኣለኹ ስለዚ ኣብ ኣያ ዘላታ ምጉት እቲ ካቶሊክ ቤተክርስትያን ከዓ ኣየፍቀደን ኣሎ ነዚ ኩነታት እዚ ስለዚ ኣየፍቀደን ኣሎ ጥራይ ዘይኮነሲ እታ ቤተክርስትያን ከይትንፀለሉ ይፈርህ ኣሎ እዚ ድማ ትፀገም ዝኸውን ዘሎ ስለትፈርህ ዳላታ ቤተክርስትያን ሰባት ከይለዩ ክተምልሶም ስለትፍትን ደላ ኮምፕሮማይስ ወይ ከዓ ሕድገታት ክትገብር እያ ሕድገታት ድማ እዩ ነታ ቤተክርስትያን ኣብ ሓደጋ ከውርድ ዝኽእል ውሑዳት ሰባት ሒዝካ ምቕፃል ትዝበለፀ ምርጫ ምኾነ ባህላ ያነ What is the way forward and what does it mean for the faithful? Joining us now in studio is Martin Rothweiler of EWTN Germany. Martin, great to see you. Thank you for having me. Absolutely. Wonderful to see you in studio. Talk to us a little bit more about the bishops' meeting with Pope Francis and what happened, what came out of that, if anything. I think the result was that all the proposals, coming from the synodal path are clearly in contradiction with the doctrine. በዚያ ንጀምር ኣብታ ኣኼባ ገለ ካብቲ
ሲኖዶስ ናይ ጀርመን ወይ ካቲ ናይ ምሕደራ ናይ ጀርመን ናይ ካቶሊካት ቤተክርስትያን ዘምፅዎ ዘሎ ሕግታት ኮምፕሊት አንጻር ሕግ ናይ ቤተክርስትያን ናይ ካቶሊካት ቤተክርስትያን ኩሉ ዓይነት ቤተክርስትያን እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ስለዚ እንታይ ግን ይበሃል ኣሎ እስከ ንስማ of the church and this was made clear by the Pope himself. The Pope himself admonished the German bishops not to have read his letter to the Catholics in Germany and not to have taken this really for serious and asked them to read this again and again and consider it. I mean, this is something... So እንታይ ቀፂሉ እንታይ ይብላ ኣሎ ናይቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፖፕ ፍራንሲስ ማለት እዩ ንሱ ንጹር ዝኾነ መርገፂ ሂቦም ነይሩ እሶም ዘቕርቦ ዘሎ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ሓበሬታ ሂቦም ነይሩ ስቲል እዛ ዝብላ ዘሎ እሱ ከም ክብላ ክእል እዩ እቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ክዛረብ ከሎ ግን ክንሰምዕ there is a confusion abun there is a ንጹር ዝኾነ መልሲ ኣይኮነን ዝውሃብ ዘሎ and that's one of the problem ኣነ ዝሪኦ ዘለኹ ማለት እዩ You know, saying the Pope, you have not taken my role as a Pope serious. So the second thing is also that all the questions like priestly ordination of women, like same-sex marriages or blessing of same-sex marriages, like... So ክልተ ነጥብታት ካብተን ካቶሊካት ቤተክርስትያን ኣብ ሕግታታ ዘይነበሩ ማለት እዩ ሓደ እቲ ንግብረ ሰዶማውያን ምብራኽ ማለት እዩ ነቲ ናይ ግብረ ሰዶም መርዓ ወይ ካ I don't know ሓዳር ዲና ክንብሎ ንዑ ምምራቕ እዚ ኣብቲ ቤተክርስትያን ሕግ ናይ ቤተክርስትያን ብንጹር ዘይቅበሎ እዩ ካልኣይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ካህናት ንክኾና ማለት እዩ እዚ እውን I don't know እዚ እውን ኣብቲ ሕግ ናይ ቤተክርስትያን የለን ነዚ ድማ ክቕበልዎ ድልውነት የብሎምን እዘን ክልተ ድማ ክልተን እዘን ነጥብታት ድማ ሓደ ብመን ክድገፍ ዘሎ ብፌሚኒስትስ በዚ ፌሚኒዝም ዝበሃል ሓደ ካብቲ እዚ ብትራንስጀንደር ፆቶም ዝቐየሩ ሰባት ንዓታቶም እውን ከም ደቂ ኣንስትዮ ክንሓስቦም ኢና ይብሉ ኣለዉ ስለዚ እቲ ፌሚኒዝም ዝበሃል ንባዕሉ ዕላማ ናቱ ንደቂ ኣንስትዮ ዘይኮነ ኣብዚ እዋን እዚ ኮንፊዝ ዝኾነ ኦርጋናይዜሽን ይኮይኑ ዘሎ ሓደ ካብቲ ናይዚ ምዕራባዊ ዓለም ኣብ ምብልሻው ዓብ ተራፅዖ ዘሎ ስለዚ ናቱ በቲ ናይ ፌሚኒዝም ክድገፍ ከሎ በቲ ድማ ናይ በተ ግብረ ሰዶም ስለዚ እዘን ክልተ ነጥብታት ድማ ነቲ ቤተክርስትያን ሓደጋ ክኾና ከም ዝኽእላ The structure of the church, you know, what is the role of the bishops? All these basic questions are not in line, you know, with the teaching of the church. This was clearly said and stated by the representatives, by the head of different dicasteries, like the dicastery of for the doctrine of faith, Cardinal Ouellet, the dicastery. ሕጂ መልእኽቲ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እስከንስማዕ ፖፕ ፍራንሲስ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ እዚ ኣብ ዝቐረበ እዋን ዝገበርዎ ኢንተርቪው We are all children of God, and God loves us as we are, and for the strength that each one of us has to fight for. Even this statement, كلنا دك أملاقنا ولد أملاقنا أملاق دما كم زلنا يزفكرنا تبل زربا زياون هجي already تخكلنا زربا أملاق كم زل خاي يزفكرك سلزي أملاق كم قبر صدام وني يفكرك كاي مالتي تزربا مالتي تدري تنتين كايا كم قبر صدام تخين كون يفكرك كاي سلزي أملاق كم زل خاي يزفكرك تاي ما تحتي ترجم دعي قتال خين قتال خلا خا يزفكرك تخينه تحجز قبره مستحس كون مع يزفكرك تخينه أبيد على زلتي حق ده بخمي كتكبر I don't think أملاق حق دعريبو حق خطفرس كلها حق سايكلني باخا yes still يقرأ الكاخت من لسه يصبح كايو نيقرأ أملاق سلزخونه جن حتى كتجبر كلها جهر نفسك تعطي غازي بالحجمنا له سلذي تي حق أملاق متحس مالت أملاق حق أملاق نات حسكا كفكرك يفكرك كايو كنبل جن it's very difficult بخناتو تجربات يا لا تجبر سلمون تتبابع كوين أسرت سمعنا For our dignity. The dignity of the human person is a cornerstone of Catholic social teaching. It's a message that Pope Francis has reiterated throughout his papacy, especially with his outreach to the poor and marginalized. During his interview with the Associated Press, the Holy Father referenced dignity when it relates to laws that criminalize homosexuality and homosexual acts. Being homosexual is not a crime. It is not a crime. Yes. So, ግብረ ሰዶማዊ ምዃን ገበን ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ግብረ ሰዶማዊ ሰብ ምዃን ገበን ኣይኮነን ይብል ኣሎ okay let's listen ኣነ ናይ ቴዎሎጂ ምሁር ስለ ዘይኮንኩ just ታዘብላ ዘሎ ትርጉም But it's a sin. Well, yes. But let's make the distinction. ገበን ኣይኮነን ግን ሓጢኣት እዩ ይብል ኣሎ
اوكي جبنا يكونن جن حتياتيو سلازي بعد اوغندا انتم غيرو مزلوجي حق حقيقهم حتيات رادي كونس جبنيو خايلو مالو سلامتاي اتنابي كوسد دخل معناته قال كله جبنا حقتاتون تاريخايم اكو نت حبرتسب صقم كفطرو سلازو خليا تزي نت حبرتسب صقم يفطر يزبلك حق تقبرو بعين حق جنا بيوروبا نابنت حق سلادي تتحزلها جبن كونه يكلني جن حتياتيو نسو توم باباسات وي كمرحتنا هيمانوت بوليس ويكا بيت فردي يكونون مرحت هيمانوتهم جيت بعين حقك ويكونوا كنتم متوازلوا بعين هيمانوتهم كنتم متوازلوا بعين هيمانوت دما حقنا املاخ بتعس حتى تخينوا امها ترى حتى يكون نزي كم حد املاخ ابي كم ابي كنتات جيروز غلوتايو سلازي اي ثينك ابزي دي جمرتي سوفتنس ويكاتي افخوس كانت نجر مغرب ابزي ادما يعني كابتي مرحنت كاب لعلون تكاتلو كاترجان كاب لعلون اي صريتنا الله زبل قمت زلني because بتمساسالي ابستفل عليه وان ابزلن كني ابز كم صالك ماي كني اب تويتر تزور زغنيت ترانسجندر صوتهم زغير دك تبعتيون دكنسيون اب فاتيكان نخزور عدمه تغيرولهم زبل كزور كني بزح سب دما نتا بيترشان بزح يصرفان بزح حماق نجر كزارب يخلنيرو why are they doing this سلامتاي نتا بيترشان مليشم يقالوا والو سلامنتاي ابز توبيك زي انفولف يقبرالو I don't understand that. كاتوليكات فارسيانسي ركب مستقبر سدومسي كله يقباني. اوكي نسبات ابغزوم متيخم سلامتا خوينكم يلم كحردو ما يكلوني. That's not their ناتوم صراحه يكونن. سلامنتاي جن تيمانا يقبرو سدوم بتدغاغامي ابت بيت فارسيانكم زملالس قبرو زلو حنسابن حوارون نو از توبيك زي بناتنا انقص هيمانوت قبولا يكونن فيرتيك ودينا لنا بزعبازي از ديسكشن زي انترتين اين قبرونا وي اين ملالو سالونينا قبلو كلهم عسرت ጊዜ ብዛዕባ ተዛረብታ ኣለኻ ግን this has something to do ገለ ነገር ሳሎ ማለት እዩ እዚ ኸኣይነት ሰብ መሊሱ ኣብ ሓሸውየ ከም ዘንብሮ ዘሎ ኣይኖ ገለ ይኹም እንጂ ገለ ካቶሊክ ኣመንቲ ካቶሊክ ቤተክርስትያን ብዙሕ ሕማቅ ከም ስማዕኩም yes ክስማዕኩም ይግባእ I'm really sure ናይ ሕማቅ ትሰሚዕን ኣሎ this is not the right thing ናይ ኤርትራ ካቶሊካት ቤተክርስትያን ድማ ፍሪ ዝኾነ መርገፂ ከምቲ ቀደም ዝነበራ ንጹር ዝኾነ መርገፂ ክህልዋ ክኽእል ኣሎ ምዕራባውያን ዓለም ኣብዚ ኣተውዎ ቦታ የብሎም ኣብዚ ኣተውኻ መብልሻዊ ስርሖም ኣብ ዝዋን እዚ first between sin and crime. Pope Francis mentioned that dozens of countries worldwide criminalize homosexuality. In his AP interview, Francis said homosexuality interview with the Associated Press also covered the German synodal way. Francis criticized the process as unhelpful and elitist, risking ideological harm to the church. The synodal way is a multi-year process in which German church leaders and laity are looking at the power in the church, the priesthood, the role of women in the church, and sex. So tonight German synodos way ka synodal pass tonight German بتغرسيان مس كاثوليكات بتغرسيان the باسم زلو way the صحابهم زلو سلطان بتغرسيان power of the church هذا سلطاناتهم كالاي the priesthood كهنات كونو زغلو role of women in the church ترانا يد كرسيان بتغرسيان كم دما sexuality زي كبرسو دما من سلازة أربعة يوم نقطات عزيمة قدسيهم أبزياتهم كا I don't know تبتغرسيان حد قطات جرام زياتهم دليتكم قبور وقالن هريلاتهم I think نجزيو دحان زخونه بتغرسيان كتقبر تخليهاجن eventually فحفح كاتو كم زخونه يزر دعني سلازي بوانو تأكيدا ولا وحدة سبات حيزا كرتو زخونه من قدي كم تنزبنا زخصورة بتغرسيان تكلنيا مركزي conservative بتغرسيان حق أباويته بتغرسيان حق أباو متكلات حيزا ولا سبت خسر أوروبيان أبناء جبر صدام برلهم قالت ولا بتغرسيان خديد لينهم they have to understand this أبز سويس ويا بأوروبا تخيل كا هايمانو ده يبلو سبزو يلومي they don't need the religion anymore سلازي كنت نقع كنكلال لنا نتتصبغ زلو سرتنا هايمانوت بسن كنزيوم أب هايمانو زي لو هزبك تعقب كتبل أب كالت أقام كيتاتو بتتقاقامي زي تملغت كونز قبا And I'm not talking about the Catholic Church. Please, I don't want anyone to take what I'm saying out of context. I love the Catholic Church. The Church is holy when the Church adheres to the teachings of the Messiah and his disciples. The Church is holy. هجي please like برو هجينا أفريقيا حملسينا let's listen to caused quite a stir with its controversial and uncompromising stance against homosexuality, catapulting itself into the global spotlight. While the majority of Ugandans stand firmly behind this law, it has faced scathing criticism from the international community. Leading figures, particularly from the United States, have even gone as far as wielding the threat of sanctions unless Uganda retracts the law. Uganda already sanctions weka agada waridwalo kala idma kapt agoas bahalnai hagarat Afrika mas America znabram smemعون awsiyo mallo
ስለዚ ኦልሬዲ ግብረ ሰዶም አንጻር ግብረ ሰዶም ምኻድ ብርቱዕ መቕፃዕቲ ከም ዘለካ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን እውን ዓዊሉ መጠንቀቕታ ሂቡ ነይሩ አይ ቲንክ ብፅሑፍ ኣምፅልኩም ፀኒሐ መስለኒ ስለዚ ግብረ ሰዶም መን ከም ዝደፍኦ ዘሎ it's very very clear ኣብቲ ሰንተር ናይ ሕጊ ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ ዘሎ ግብረ ሰዶም እንዳተመለስና ክንሪኦ ኢና let's go legislation. Amidst this heated debate, a prominent and highly respected Pan-African scholar, Professor Patrick Lumumba from Kenya, has made his voice heard, unabashedly throwing his full support behind Uganda's anti-gay law, adding fuel to an already fiery discussion. During an interview with SABC News, Professor Lumumba discussed how African communities were subjected to the imposition of laws by colonizers, such as common law or Dutch Roman law, which deemed certain behaviors, like same-sex relations, as contrary to the natural order. Lumumba raised the question of whether the laws of nature have since changed. Supported President Museveni on that bill. And this is a point, this is an issue on which we'll have different opinions. The regime of rights which we are being asked to follow is a regime of rights that was imposed by the Western world in 1948, the Universal Declaration of Human Rights. When the Universal Declaration of Human Rights was being initiated in Paris, no African country was independent. And at that time, they say the civil and political rights were the most important. Then they said that economic and cultural rights were important. Then they say development rights. Now they say all rights are interdependent and therefore they are universal. But we must ask ourselves the fundamental question. Don't we have rights that are uniquely African? And on the question of this idea of being told periodically by the Western world. So again, in Africa, بتنساتهم زدليو تراي أفريقيا سي نحنا نعنا زوات أنا مثل كنهندس نخلينا كبلو مثل كم زي بلوم يدردعك أفريقيا ولا ديمقراطية بال ولا بايتون تلو من بايتوناتهم تقبلنات كم زي بلو سلامتاي أمريكان أوروبان أتزعزنك I'm very very shocked إذن أفريقيا نوغندا قبل صدام جدا كتفقد لكم إلهم تعطي الجراح قبل لهم كلوسكي نكتر كجاربومني مثلك أي جاربومني السعودية نيمارات نزوم هاجرات عرب بحماي بلومنيهم نمن يوم زدندنو نسألي ما أفريقاوي زياخا نتصر تكونكم تكلا الله بيستفعل عليه من قدين أفريقاوي نبتسألي ما أفريقاوي تراي ترجز كبر مخامة علامة world that these are the rights that we must deal with. It is incumbent upon us to come out very clearly. When the white man came here and imposed laws on us, whether it's the common law, the Dutch Roman law, they told us at that time that there is something called sex against the order of nature. Has nature changed? So we must be very slow to personalize laws. We must be very slow. In the interview, Professor Lumumba noted that the focus. So again, نتصور زخانة ملختي كردانا لو إذا كنا تاتزي ورايل كان أفريقيان نبحشوية نمتاو أبتنساتهم نعتاتهم زي تعامم نافريقيان ون قدايناتكم زخونة نمقبار into a Kenyan society. Now that is coming out this form, what has to be the response? I think this drastic form that is taken in Ghana and probably still in Uganda is been the perception that the West was imposing this, connectedly, linking it with some donation. Yes, it's not the perception that the West is imposing. انتهي بالدلو حجي بتعمي زهر غنزلو انتهي بالدلو زي أبغانا بايتنا إغانا كومون بايتنا كال سالسيت هاجرون سلستيوم أنت أرزاد ميساميم بزوج أعطت مواردهم جيغانا وبسلوز غنز بابا ستايبلالو زي رديت أبز غانا زلو زي ناي غبرسودوم سي معربايان هاجرات دفيهم كم زوتولنا زلو غير كات زنقر زلو أوه معربايان هاجرات تدي قبرو الكات وغدا قبرو لنالو نمان نقبر حق انت اللو خينكو بايتو زلو هاجركو هزبا تبايتوناتا ننتقما زخون يكون حقي بعلي زهندس سلازي تهزبي وكلت هزبي دما نحنا قبر السلام عيد لينا نيكم لخلو القداخ قبرهم كله ماني يمبوز قبر زلو سلازي انتايك قبرهم زفتنو زلو بتوم prominent مسار هنا اتوم جيرهم بفلاي again انا very critical كاثوليكي عبيس دراي كاثوليكي مجن كاثوليكات بترسيان او افريقيا زقبر التخا كنزنقاي بالله مسار هنا يدخلوا مجزعتي كاثوليكات بترسيان نيرا نساتهم يا مجمريا ابي اوروبا مصيوم قدس مصحفنا سبخو نتزبي نتز افريقاوي جيلا خمس خون ويكا باريا خمس خون زقبر وسميم so we need to remember the history الجون كاثوليكات ما راحت متيوم كم بعل زيتري وما لهم تايبلو ناتنا بحرون نيري يقبر صدم نتقبر صدم اب افريقيا لامنت ويكا حدا نبور نجر نمقبار زقبر زلي and we have to stand strongly against this and grants and all of that it's kind of politicized that in such a way that the reaction to it has also been equally political in character. But I think we could all of this
from my point of view, and this is what I think, I speak about with a couple of other bishops, is to be able to understand more deeply this phenomenon. It's kind of... I am not very sure, but the cardinalism كاب أفريقيا تزلع على نباباس ونكون رسالة كنا باباسات ونكون زخلي زبالي. No wonder كم وحزبوا زلوا. Because so much aligned مستناتهم اسمع ربوا أجندة تكل أب مسمر مسيو سلزلوا كم زيوم عينتهم مسيوم أب أفريقيا ديوم ولا نايودوا بعالم ديوم ولا ناي رسالة كنا باباسات ديوم زخون وكل جزء بمتكل أبي كبتتهم كم زبلوا تسمو جيرم تراي وين نحن عند اليوم راح تجن أفريقيا وكيلهم زخونوا كم زي عينت مرحنا. You fools, you cowards, you traitors. Judas Iscariot is a saint compared to you. طيب لالو يهودا سقرتاوي قدوسيو بوددر نايتوم باباسات اب جرمن نغبر سودوم اب بيت ክርስቲያን كوتو هرديك زبلو زلو يهودا سقرتاوي تن ክርስቶስ بገንዘብ ሸይጡ ዘቅተሎ ንሱ ጻድቅ እዩ ምሳሁን ከወዳደር ከሎ ይብሎም አሎ ዋው. And if I was the Pope, I would have decimated them all before they even blink their... ترديخوني أنا أنت زغون نيرت باباس رسالة كرا باباسات مالتي يبلالو مدفع خوام نيره سلامتاي تابي تغرسيان كاب كم زعينة حشوية كتوت سلازي تخل eyes. Actually, I don't need to be the Pope. I will decimate them. Just watch and see what's going to happen to those leaders in Germany. Just watch and see. Let them realize who Jesus Christ is. And to everyone who follows in their footprints. I told you I was upset. What has become of Christendom? In the name of love, in the name of freedom, in the name of humanity, we are embracing Satan. I don't embrace Satan, I step on Satan. يا ساتة زربان نسلة فقري نسلة ناتصنات نسلة مريجة تباهيلو سيطان نبيت أملاخ نحق أملاخ كله أبوتو كف بلالو نفقري نمنتان كين بعض تباهيلو نشيطان أملاخ تقبري بلالو أنا قد نسيطان أبرؤس دويلة نتتخكلين كريستوس كسعب زدليه كم زد ما يتكرسنا كونز قبو ترير مرقص كله يقبع ترير مرقص زي بلونا قرد ما سرفايف يقبرني بفلا بايديولوجي تاريخايو that's why دما أبزع عالمنا بغل تفزع بزول الهيمانوت مسلمنايو وغنياتو ترير مرقص سلازلو مسلمناتو زبالة زيو زحيا لي يبلي لكم كل هيمانوت هاي ودادرون يعني كلنا ناتو تسقالوا كل هيمانوت دمانا بأملاح كبت حكا زغلي زبل منات علناني سب دما باب هيمانوتو ككبابر علو بهالاي حنت كاب سلمنا حنت تصبغ زلون كن ترير مرقص أب هيمانوتو مالو نذكر قبل على كريستيان زور زلو أشمور صرفي وردات جن يسمع كم كريستيان كان كحطري خلها but again in the name of love نتبهله زقبر زلو ترير مرقصي كم زي نايز باباس أنت زخود تصبغ مخانة يبلانه I hope مرحت هيمانوت ناي كاثوليك دما كابز باباس زي بزحكم مهار يخلو ني كريستيانات راي يكون وين كاثوليكس لزدقة فيكون أنتم بعد بيل جيتس توم جبرتي كيون بشمام رقيحو لسخاتكم سرح سيطان تصالت زلهم يوم زبالومي كم مبالك ساب كندي كانسل كجبر كازغل بزوج أجمع فترة الكازغل يجن تبعت يدليو مرح هيمانوت تخين كلمة كريستوس ونكو تبع سلو زخوني تكون تمسكلنا تسكي منبر فرح أنت زخوني ركوي مجبرون هذين هي وتكور فيها أبي تغرسيان ناخد كهاللغة انت يمس أفرهن رعدن مخا قد كان زي كل زياس كتحسب الله اللواء أزبر ديت علني I know ذا فيديو زيا بزح emotional زخونة زربات زاربة اللغة بزح نغفيت تاتون كما تأنى همزغل يردعني يقول it's worth it I think هذا زي كردانا زلون بتخكل تتوكن بلالو زلنا كويني سمعني نالو مارس بزخودي لا يجبروا سبورت جبروا ناتكم ريتو نغفيتا بحناس من قد قدفوا جيجا كلوا نغليو نغفيتا ناتكم قدفنا بالكو كقد فكم يتصبغوا تشاو ثلاثة نقرات كالتيفنا كنعرين كنستغاخلن زلنا مجمريا ገንዘብካ ባንክ ዘሎ ንባንክን በርናዓኻ ይኮነ ዘገልግል ስለዚ ገንዘብካ ንጥቕምኻ ንኽኸውን በቲ ንስኻ ትፈልጦ ብንእሽተይ ጌርካ ኣብ ስቶክ ማርኬትን ኣብ ካልእ ክሪፕቶን ኢንቨስት ክትገብሮ ፈትል ቁፅሪ 2 ጥሮታ ዝበሃል ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ጠጠው ክብል እዩ ኣብ 20-30-40 ዘለና እቲ ጥሮታ ናይ መብዛሕትኡ ሃገራት ፌል ይገብር ከም ዘሎ ኣብነት ናይ ጃፓን ፌል ጌሩ ናይ ካልኦት እውን ክስዕብ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ቁጠባ መጻኢኻ ካብ ሎሚ በዓልኻ ዲዛይን ክትገብሮ ትክእላለህ قطر سلسة دما تمهرتها أقولها يكونن كن منتاي تمهيركا سلزي علمنا بقطر تقوي سلزلا معريان خدقوي كن مهارن كن نكحنا لنا نزز حقس بروجرام لنا
ተጠቐሙሉ ይብለኩም። ቴንክ ዩ